Poštovani gledalci, danas nam je u emisiji Poredak gost istoričar Petar Đurđev. Razgovarat ćemo sa njim o kulturi sećanja na nevine žrtve Drugog svjetskog rata. Gospodine Đurđev, fenomen Rajine šume se periodično pojavljuje u srpskim medijima, ali nikada stručna, da kažem, javnost nije o tome rekla svoj sud. Šta možete reći o fenomenu Rajine šume? Toponim Rajine šume čuva sećanje na jedne od najtraumatičnijih događaja u toku tog strašnog Drugog svjetskog rata. On se nalazio na današnjem prostoru kada se ide od starog mosta Žeželjevog prema Šangaju. To je bila u stvari ta čuvena Kaćka šuma ili Rajina šuma, kako se zvala, u periodu između dva svetska rata, poznata po tome zato što je Dobrosav Jeđević tamo imao svoj American bar koji je radio celu noć i to mesto je prevashodno bilo za Novosađane važno zato što je tu omladina odlazila za Đurđevdan, gde je vršila proslavu. To svakako vaši gledalci dobro znaju. Nekada nije bio 1. maj mesto okupljanja omladine i proslave, već je upravo bio Đurđevdan. Međutim, ta vesela sećanja ubrzo će početi da kopne sa izbijanjem Drugog svjetskog rata, jer to je opet javnosti malo poznato. Prve masovne egzekucije na prostoru Rajine šume upravo je izvela nemačka vojska. Kasnije, u tokom trajanja rata, za vreme zloglasne racije, jedan deo Rajine šume poslužit će u toku izvođenja te zloglasne genocidne akcije koja je poznata pod tim imenom Novosadska racija, a onda u tom vremenu oslobođenja Novog Sada 22. 23. oktobra, kada su okupatorske trupe napustile naš grad i kada je konačno došla sloboda, upravo to stratište poslužit će i za obračun sa tada politički nepodobnim osobama prema novom režimu. Jer ono što mi često zaboravljamo, Jugoslavija je imala tu nesreću ne samo da bude pokorena i uništena u toku tog kratkotrajnog aprilskog rata sa fašističkom Nemačkom i njenim saveznicima, ona je bila i poprište surovog građanskog rata koji je potresao prvo užu Srbiju, a zatim se proširio kroz čitavo srpstvo i koji je trajao sve do završetka samog rata. Upravo u takvoj jednoj atmosferi da je pobednička strana u ratu pokušavala da ostatku stanovništva nametne svoju ideologiju, često su korišćene i zaista represivne metode i sredstva kako bi se obezbedila vlast novog režima. I upravo je to stratište u Novom Sadu, Rajina šuma, postalo zloglasno i upravo poznata po tome, zato što je ono poslužilo kao poligon za obračun sa političkim neistomišljenicima. Kako ste uopšte počeli da istražujete te događaje, odnosno te zločine u Rajinoj šumi? Kao istraživač i istoričar u svom radu prednost sam prevashodno davao lakšim temama, odnosno najviše sam bavio istorijom sporta između dva svetska rata u Novom Sadu. I blagodareći upravo tako jednom razvoju došao sam do nekih informacija koje su me nažalost navele i ka proučavanju ovog događaja, odnosno te epohe stradanja koja se dogodila prevashodno nad srpskom građanskom elitom nakon oslobođenja 1944. godine. Naime, među ubijenima našli su se i dva čoveka koji su bili značajni za fudbalski klub Vojvodinu, a to je bio proslavljeni golman Miloš Kosić i predsednik kluba dr. Obrad Milutinović, i naravno da se postavilo prvo veliko pitanje zašto su ti ljudi stradali. Ako uzmemo njihove sportske biografije, Miloš Kosić radio je pre rata i u policiji, bio je državni činovnik i znalo se da je po svom ubeđenju bio izraziti rojalista i monarhista, pa se tu već moglo i naslućivati upravo da je zbog toga stradao, dok je ta ličnost doktora Obrada Milutinovića ostala mahom nerešena i ona je tražila dublje istraživanje. Možete nešto više reći o gospodinu Obradu Milutinoviću, ko je on bio i zbog čega je on značajan za Novi Sad i Vojvodinu i Srbiju uopšte? Obrad Milutinović potiče iz jedne stare novosadske porodice koja je pokolenjima i vekovima unazad živela u ovom gradu i profilisala se kao jedna poznata novosadska trgovačka porodica.
On je kroz svoj profesionalni poziv nakon završene Velike srpske pravoslavne gimnazije uspeo da završi studije medicine i postane priznati novosadski dermatovenerolog. Međutim, uporedo sa tim svojim radom na polju medicine, Obrad Milutinović je postao aktivan i u političkom životu ondašnjeg grada, vezujući svoju političku karijeru za svog stranačkog kolegu, doktora Miloša Petrovića, s kojima su zajedno u Jugoslovenskoj radikalnoj zajednici gradili svoj politički put. To je na kraju rezultiralo jednom velikim uspehom, jer je on u maju 1939. godine, znači u predvečerje Drugog svjetskog rata, postao potpredsjednik Skupštine grada i da je u tom jednom svom kratkotrajnom angažmanu koji je trajao do okupacije, do 13. aprila 1941. godine, uspeo mnogo šta da uradi, prevashodno na izgradnji komunalnog sistema u gradu, a između ostalog postao je i predsjednik Fudbalskog kluba Vojvodina, kad je započet jedan veliki rad na izgradnji jednog novog modernog sportskog stadiona u Novom Sadu. I sve u svemu bio je zapamćen kao jedna više nego pozitivna ličnost. Istražujući njegov život, došao sam do egzaktnih podataka koji pokazuju da se za vreme okupacije držao više nego lojalno prema svojoj državi, prema kralju Jugoslaviji, da nije uzimao aktivno učešće u političkom životu, što možemo reći da je njegova politička karijera ostala neukaljena i pored velikog pritiska i okupatora, odnosno Hortijeve Mađarske. Međutim, on je postradao, kao što smo videli, sa grupom određenih ljudi nakon oktobra 1944. godine i tek u poslednjih nekoliko godina počeli su da izlaze dokumenti koji faktički potvrđuju šta se tu naime dogodilo. Čisto da vašim gledalcima kažem da tu ne postoji neka teorija zavere ili da ljudi su neki pokušavali da sakriju ta dokumenta. Ta dokumenta su bila dostupna prevashodno u fondu memoarske građe koje imamo u Istorijskom arhivu grada Novog Sada i upravo tu sam našao i na presudu i na optužnicu za doktora Obrada Milutinovića, gde je bio on optužen da je bio simpatizer, odnosno član Jugoslovenske vojske u otadžbini. I mi tu dolazimo do jednog tabua koje je postojao tada u našoj javnosti, a to mi svi dobro znamo, koji kaže da ravnogorski pokret nije postojao severno od Save i Dunava, da četnika nije bilo u Vojvodini, i onda dubljim istraživanjem dolazimo do podataka da je postojala Gorski štab 261, koji je upravo bio zadužen za Bačku i Baranju, odnosno za taj deo koji je anektirala i okupirala ondašnja Mađarska, i da je tu postojala živa mreža ljudi koja je bila sastavljena od uglednih lekara, intelektualaca, privrednika, bivših vojnih oficira, policijskih činovnika i drugih ljudi koji su razvili jednu čitavu akciju koja je trebala da pripremi formiranje jedinica Dragoljuba Mihajlovića na ovom prostoru. Kao što je opet to mali poznato, mađarska tajna policija se izuzetno oštro, ali i uspešno borila protiv komunističkog pokreta u toku 1941. godine i da je tu nanela snažne udarce prema razvitku narodno-oslobodilačke borbe, a isto takvim uspehom uspela da se obračuna i 1943. godine i sa ovom organizacijom Jugoslovenske vojske u otadžbini. Naime, te 1943. godine srž organizacije koji se nalazi oko Somboru bio je provaljen, pronađena je sva dokumentacija i uskoro su mađarske vlasti uhapsile oko 500 do 600 lica, od kojih će preko 120 biti izvedeno pred sud, i tu će biti početak objašnjenja onog što nam se dešava u oktobru 1944. godine. To suđenje je imalo jednu veliku medijsku pažnju i faktički ono je uslovilo da je ta čitava mreža bila razotkrivena. A opet, analizirajući stanje koje se tada dešava u ostatku Jugoslavije, to je znači kraj 1943. godine, vidimo da se taj građanski rat iz centralne Srbije proširio i na Crnu Goru, na Hercegovinu, na Bosansku krajinu. Jasno je da će to onda rezultirati upravo ovom surovom odmazdom prema vođstvu pokreta koji je podržavao Dragoljuba Mihajlovića u Bačkoj i Baranji. Vođa tog čitavog pokreta i njegova duša bio je vazduhoplovni kapetan Novica Vučinić, dok je njegov prvi saradnik bio Ivan Kiš, koji je bio zadužen upravo za Somborsku grupu, i oni su napravili čitavu organizaciju koja je pokrivala i Novi Sad, Titel, Bačku Palanku, Sombor, Suboticu, i prevashodni jeste zadatak te organizacije bio da prikupa obaveštajne informacije, da prikuplja oružje, da pravi pripremu za mobilisanje svojih jedinica kako bi ona faktički bila prestražnica
samih snaga koje bi predvodio Draža Mihajlović, koja bi stigla iz Srbije. Jer opet to je vreme kada se još ne razmišlja o tome da će doći do dana D, odnosno operacija Overlord, i da će se drugi front otvoriti na dobro utvrđenim atlantskim plažama, već se očekivalo da će doći do iskrcavanja, kako se kaže, kroz meki trbuh preko Balkana i Austrije u napada na Nemačku. Upravo u takoj jednoj konstelaciji geopolitičkih većih snaga dolazi do organizovanja ovog pokreta u okviru Vojvodine i dolazi do tog čuvenog somborskog procesa, pa ću iskoristiti priliku samo da kažem koje su lica su našli tada na suđenju. To je bio dr. Ivan Poljaković, lekar, dr. Pavle Tabaković, advokat, koji je bio zadužen za Suboticu, Velimir Micić, takođe izuzetno važna ličnost u okviru organizovanja ovog pokreta, dr. Nikola Pervaz, Uroš Pašćan, Adolf Salontajn, advokat i Sokolski prvak, Stanoje Lalošević, sudija, Gojko Janjić, beležnik iz Kovilja, Radivoje Šikoparija i Branko Šikoparija, advokat i beležnik, Edo Vučko, činovnik, Radomir Kurjački, i ti ličnosti su se našli na snažnom udaru prevashodno medijske javnosti u okviru same Mađarske. Organizovanje jednog četničkog pokreta u okviru ondašnje Mađarske je bilo izuzetno strašno, jer to opet ljudi ne znaju. U toku vremenu između dva svetska rata u mađarskoj javnosti je konstantno vođena jedna negativna kampanja prema četnicima koji su prikazivani kao osnova velikosrpske takozvane politike i pritiska na mađarsku zajednicu, tako da je tu postojala jedna generalno opšta osuda u javnosti, da ne kažem mržnja prema takvim ljudima. Međutim, tu su se umešala i velika svetska zbivanja. Naime, budući da je Mađarska već polako razmišljala da okrene svoju politiku prema Britaniji, videći da je Nemačka slomljena u Sovjetskom savezu, kao jedno od sredstava, instrumenta građanja boljeg odnosa prema Englezima, i Mađari su gledali da ove ljude ne postreljaju, tako da su samo Novica Vučinić i Ivan Kiš prvobitno dobili smrtne kazne, jedno lice je dobilo doživotnu robiju, dok su ostali bili osuđeni na duže robije, jer upravo su hteli kroz taj blagi postup prema ovom delu snaga Dragoljuba Mihajlovića da pokažu da su voljni da sarađuju sa Britanijom. Međutim, situacija se ubrzo dramatično menja. U martu 1944. godine nemačka vojska ulazi u ondašnju Mađarsku, što je uslovilo da je većina tih ljudi poslano prvo u zloglasni logor smrti Mauthausen. Međutim, opet kroz proračune mađarskog generalštaba, ne znajući zašto mogu da iskoriste te ljude, oni će se uskoro naći na slobodu. I to opet valja napomenuti, čak i u mađarskim vojnim krugovima postojao jedan plan koji se zvao Plan srpske odbrane za Bačku, gde je trebalo naoružati srpske nacionaliste kako bi se suprotstavili komunističkom vojstvu, ali da su ljudi koji su bili ispred Gorskog štaba 261 odbili takvu odluku i nisu krenuli putem kolaboracije, odnosno saradnje sa okupatorom. Sad je to već sveopšte dobro poznato i sada partizanske snage ulaze u oslobođene delove Bačke i mora se reći da je prevashodno Gvozdena Pesnica komunističkog pokreta bila odeljenje za zaštitu naroda i da su oni ubrzo počeli da prikupljaju i hapse ljude koji su bili duboko involvirani u ovaj pokret koji je se prevashodno zalagao za monarhijski princip uređenja, i jasno je da je prevashodno taj princip rada označavao da se u prva 3 dana dešavaju i najteže stvari. Znači, faktički, ko je bio pametan i mudar da se skloni na ta 3 dana iz Novog Sada, taj je uglavnom izbegavao kaznu. Lično znam iz ovog primjera Miloša Kosića, gde mu je rečeno da treba da se skloni, međutim on je tvrdio da je on pomagao i partizane u okviru rata i da nema zašto da se skloni. Međutim, takav jedan princip rada, koji u suštini jeste bio princip rada starog NKVD-a i Sovjetskog saveza, je uslovio da one lica koja nisu imala mudrosti ili političkog takta da se sklone, da su, nažalost, stradala. Među njima se našao i dr. Obrad Milutinović, i ono što je opet jedno važno saznanje koje je bilo dosta dugo previđeno u Novom Sadu, smatralo se da su oni ubijeni u jednoj surovoj odmazdi. Međutim, kao istoričar, kada sam došao do presude, jasno je da se njih jeste sudio Vojni sud i da ih je Vojni sud osudio na smrtne kazne i da su tako završili svoje živote. Do ovog saznanja u široj javnosti dolazi tek 1991. godine, kada je rađen vodovod upravo u tom delu Novog Sada, gde je pronađena jedna veća grupa ljudi, odnosno ostataka koji su ubijeni. Na tom radu učestvovao je čuveni novosadski arheolog Radovan Bunarđić, koji je učestvovao u iskupavanju toga, i
tako se ta priča raširila i povremeno se ponovo vraća u javnost. Ono što ja mogu da kažem da lično tu najviše fali nedostatak profesionalnih istoričara koji bi se ozbiljno pozabavili tom temom, a ne da tako jedno pitanje bude primer dnevne politike. I ono što je ključno u čitavoj ovoj priči, bar po meni, da ne treba ići sa tom pričom da se traži ko su glavni počinitelji i izvršioci tog dela, već prevashodno treba da vratimo samopoštovanje lično, ali treba da vratimo i ljudsko dostojanstvo ljudima koji su postradali u tom sukobu i da posle ovoliko godina koliko jeste prošlo od tih strašnih događaja koji su se zbili u Novom Sadu, da polako se gradi mišljenje da tim ljudima treba vratiti imena i prezimena i zaključiti njihove biografije. I upravo na tom primjeru možemo vidjeti tragediju celokupnog Drugog svjetskog rata koji se dogodio srpskom narodu, jer srpski narod je izrodio dva pokreta otpora i da su ta dva pokreta otpora učestvovali aktivno u borbi protiv najvećeg zla tadašnjeg čovečanstva, a to jeste bila nacistička Nemačka. Međutim, da su ta dva pokreta otpora, nažalost, pokazali duboke razvaline u našoj kulturi i u društvu, kada je došlo do takve situacije da su rođaci ratovali jedni protiv drugih, do skorašnje kolege i prijatelji i da su upravo, nažalost, nekada i najneviniji lako stradali. Da li je celokupan prostor Rajine šume istražen ili samo taj jedan deo sticajem okolnosti 1991. godine? Koliko je meni poznato, samo jedan manji deo je istražen, to su hektari zemlje koje treba još istražiti, ali tu naravno prvo pitanje jeste financija, kako obezbediti financije, taj čitav prostor da se istraži i da se pokopa, ali opet država je pokazala više nego veliku spremnost da se to pitanje razreši. Podsjetit ću vaše gledaoce da je i pokrajina Vojvodina bila formirala jedan anketni odbor za utvrđivanje stradalih od 1941. do 1948. da je država formirala komisiju za tajne grobnice i da svi ti podaci mogu da se implementiraju i iskoriste u ovim istraživanjima. Jer bez obzira da li je neko stradao ili nestao, pa ne može priča da se zaključi, on može kroz arhivsku građu donekle da se isprati, jer uvek ostaju neka nerešena pravna pitanja, pitanje nasledstva, pitanje imovine, pitanje regulisanja penzija ili ono što je najosnovnije, pitanje regulisane bračne zajednice, ali ako je neko nestao na duže 10 godina, bračni supružnik bi dobio pravo da se razvede, tako da ipak i ona država jeste, ma šta misli o njoj, bila dobro uređena, postojala je efikasna administracija, tako da to nije jedno pitanje u bezdanu koje ne može da se pronađe i nađe, već treba naterati, možda pregruba reč, motivisati akademsku zajednicu da se ozbiljnije pozabavi ovim pitanjem i da se ta priča konačno jednom završi. Da li je utvrđen tačan broj poginulih i pokopanih na prostoru Rajine šume? Pa za sad jedinim brojem koji se barata u nekoj stručnoj javnosti da tu ide na neki 200-250 lica, ali ne možemo reći da je konačan jer celo stratište nije istraženo, ali to je trenutno broj s kojim se može računati. To je broj ljudi koji su pronađeni ili koji se misli da su tu? To je broj lica koji su pronađeni i za čiji zemlji ostaci su pronađeni upravo na tom prostoru.